Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma la ilma li illa ma 'allamtani innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma wa arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah waj'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alni birahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah 'alaina bima'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Delo tukbal te bidahu pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala tiyak kita bimasi-masi we ne pinaabot si sangim inin serta kesugbatan we tebi iyene bakas katagnaan we tebi pangadji amban kisah sindembua nabi iyene Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sumagua dahil amban paasik te peseban te kamdahu mula-mula ginhawawaran kun. Pahap te biniat ten bi dangan parangan amban ako ni memisarali latun ne sampay ka am kemon mapakali-kalihin. Pegge duman ni hadja te pengedoan te dusehin hinang kalaatan. Bisan hinang kahapan magsasong hadjenin magsasong pahadja dusenin apabila ga'lai pedulus si iye ikhlasin. Epemiyaan dehelu pineketan si siye narkain tek kalesel lew kiamat yene me aa bakas ngakun mag-ibadat turat ulak lunya magbabas sa Quran magjijihad magjazakat no pagsasadakka sumaguwa sinabab amban ga ke ikhlas damiyaan pegge ngeddo si sanglit amban manusia siya dehelu tineparanin atau kan piniketan narkain tekkali silong kiamat. Namban iyan duk tehinang pahala tingko tebiinin duk pemopot kulay subay pedulus tebi ikhlasin yene megperembus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala yene si ibadat tebi ini amaniyan sa ingge na bentuk pakaleten bi pakapang-kapang sasang papakbak pasari-sari mian nginum-nginum lune ke ek megtipupuk lune ke sasang magbihing-bihing duk anda atau akan lune ke magsolo flight dendang dendangan nisisitahin sa ingge ni hal pakaleten bi subay lai ikhlasin may pong tinaik kalasahan pagada kala sedlew kiamat oras ga niya makatabang kite bi sine nebang sine oras inambanan ni kita bi ahli pamilyaten bi metettoaten bi
kaandahan tenbi, kaanakan tenbi, sine siya makatabang kitehin. Iye nakahapan tebi, bakas hininang tebi, meturi ata bulak dunyahin. Na sine mga tauhin, ada kala, dembua amban may pakale tebi inin, makatabang kitebi, tek kalesel daw dembuli. Menjari, kaya nepusan nen dibuhi, pagsakay tineparan moe iye ne manuk-manuk siyang bulatukin sulatin piha iye ni malikat usabain po si Bilqis, Queen Bilqis iye ne po si nekura dende dielem kauman miyaan tinipun ne iye ne miyaan kemon kapag bayaan na miyaan atawakan raiyat na miyaan, inebisaranin, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim, misaraye, o kami mahadjana ko, tiya niya keteparan sulat tujo ako, sumagawa penne sulat tu, sulat mulia. Ubus, makaamban kita tilew dibuhi bang ine sulat mulia inin bang ine dialimnen ubos pain ko pagdulos-dulusan tabi mas sa may insangin pesumbaya ine si Malikat Bilqis inen amban iyen tagnaan tabi mas sa bang ine dialim sulatin pedulus ine si Malikat Bilqis ini. Ine keu me pong tinai kalasahan delem sulatin. Pa innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Naan miyaan delem sulatin hati pain ne sulat tu amban iyene inalinan Sulaiman ubus sulat tu tagnaan nen pain ne bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin dakam song padangka amban aku waktu ni muslimin sumagawa happekam pitu petek katudyo ako megmedilla dok surrender sarta pasek hap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ni agama sin Islam. Naman jari asal dilem sulatin bisyara miyaan hadja manamalan dembua keu nakura magbaya-baya si dembua kauman, pinebohan kew sulat sa inin, dakew padangka, dukme kauman nun, dakew megtigas-tigas, dukme kauman nun, suwe kew petek kasi aku, surrender, serta megmelilla, serta pasikap agama iyan na binokuin inin, maananin, geinin basta-basta megpebo sulat inin, hadje inin kawasenin, amban kite. Naman jari may umat Islam, pegge keniyaan iyan e Queen Bilqis inin makalanduk manamal brightnin. Duk makalanduk manamal iyan e pandaynin. Naga megdesisyonan dine. Ga meghinang-hinangan dine. Kung ipinaintali, tinipun ne kemon raiyat na miyaan. Sarta puas basa ni sulatin misara si dehlu ande qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun o kami mahadjana aku tekelebi ni bang ine delem sulatin aftuni fi amri tabanganon biku iene mikil si parkala tebitu ketawhan bi gay ku basta-basta nga nabo decision bangge kam lumamod iene si decision ilabo kun. Menjadi umat Islam delem sulatin
Amban ien tinagnaan sulatin duk yene kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Inin miaan surah di dalam Quran peinde dua bismillahin. Yene suratun Namli. Sumagua megdembua keulamaanin Bismillahirrahmanirrahim inin yene dalam suratun Namal inin lamud di amban ayat yene dalam surah inin. Duman ko me bismillah sinduehin yene si panagnaan suralu iye rumelume murin bang bismillah dalam suratul Fatihain lamu di amban ayat pen me bisara kesinduehan keulamaan sa bang puas ne bismillah iye ne dalam suratul Fatihah lay ga ne lamud ayat malaingkan dembua du iye ne bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Namal iye ne kwe tabassate miaan si ayat Allah Ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inin indanan tebi iene ilmu inin. Ine te doten point nan si inin me pong tinai kalasahan. We iene kalimat bismillahirrahmanirrahim duman hati inin bahau. Sumagua adat kume amban masa bang niya ganta hajat de hajat importanti tagnaan de duk bismillahirrahmanirrahim. Duk bismillah. Hangkan ne pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin aw qawlin dhi malin lam yubtah bi dzikrillah atau akan lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Kemon hinang iene ganta maksudnu atau akan kemon bisyara ganta maksudnu ubus miaan ga tinagnaan we nuruk bismillah tantunen iene hinang nu iyan gay jukup duk gay kompleto. Inin hawahal ga ine hinang te syube kite meg bismillah me pong tinai kalasahan. Amanien niya me tampat ine hinang nu bang si kahapan duk yene maksud hap suwe tagnaan nuruk bismillah sunnat keo meg bismillah ngasik badyo keo meg bismillah keo ngasik sahal keo meg bismillah keo ngasik sapatos keo meg bismillah keo mian mangan keo meg bismillah keo insyaallah subahat te sa pesong-song yene amban me yene peg bismillahan te peggay jukup iyan hinangten bibanggay katagnaan duk bismillah may pong tinaikalasan. Na walaw po ni sabang may sikalaatan duman besete upama may nginumtuba bismillah. Atawakan mangan bawi bismillahirrahmanirrahim. Gai sumagua pegbisarahanin nan sinin iyene hinangnu ganta maksud hap sali usi agama atawakan parkala pegdunya. Manjari amban me iene mi an sunnat sikite peg bismillahin bangkew paasik megdelim kasilyas sunnat sikaungen duaa bismillahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Importantine inin hangkan cuwe tawassanu bismillahin dehelu amban paasek no hapsiar atawakan dehelu amban pamangenu pegge inin pegpetelibunan nun amban iene syaitan pegge me pong tinai kalasan gak keketauhan bi kanalan bin pegge taplek ne kasilyasin pegge gak ne niya mikikiteka am patala ne kam miaan bangkam upama jamban bang mediata metuule ga niya siar ngelupug ga niya amian megubas ga niya ngelupug ne patapuk ga niya mihane penuntukanin panganalantin biga ni niya ngitene atawakan ga niya ngite auraten bi banggay tawassate bidua inin yene bismillahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith payam-payaman syaitanin
aurat ten bi me pong tina ikalasan cali dudela atau kan cali dudende. Ngako kenalan nun gak niya me kitene nasala keu sumagua bang basanu iene dua inin meg bismillah keu bang keu paasek meg delem siar tantunin geite kite iene we syaitanin ganta iene tinepukan nule me pong tina ikalasahan inin nisisita amban me miaan keimportantihan peg bismillah hangkan ni suwe kita binagna duk bismillah bang kita paasek meg delem siar amban me iene miaan wajib si manusia iene meg bismillahin wajib pencin dua me kaulamaan sunnat sumagua miaan bang payaman te hadisin asal metepitin wajib meg bismillahin apabila kau mag-ail. Si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la wudu'ah liman lam yadhkur ismallah. Gak peinne niya atau akan kulang peinne pahala iene a mag-ailin atau akan gak kompleto pahala a mag-ailin bangga katagnaan no neruk bismillah tagna ne pengusok tangan sa ili bismillah rahmanirrahim. Inin me umat Islam si kedua. Wajib amban iene miaan me sube keu peinte miaan meg bismillah iene bang keu masa Quran. Bang keu masa Quran lagi si panagnaan ayat na inin alhamdulillah tahinang we tebi kemon. Lamud amban sube kita bi meg bismillah. Wajib si kita bi meg bismillahin apabila kita bi numbali kurban. Wajib iyan si kita bi meg bismillahin atau akan numbali ine-ine ne miaan cumbali tebi. Lune ke manuk, lune ke miaan ine ba ini, lune ke kambing, sapi. Wajib sube kita bi bismillah. Duk halal iyan sinumbali tenbi. Yene lapalan tebi bismillah Allahu Akbar. Naik kainin mekekeipat ni. Basta megsumbali kew kailangan chube kew meg bismillah duktehin ang halal iyene mian sinumbali temian. Pegeni amban me keulamaan basta kew numbali buken yan nen ga kalapalan we no bismillahin si oras no manumbali mian na waktu ne ge halal de iyene mian yen ta sumbali numian inin ni sisita bismillahin hangkan chube binasa bangke ni anten bi numbali iyene me binatang halal pa ini sab nasabang upama me sinumbali inun duman binatang halal na ga niya ni sisita peg bismillah nun lay si upama me numbali wawi ke upama uwis pe no meg bismillah ke pege sunnat way eta alap-alap nun upama sunnat peg bismillah lay bang penumbali no iya ne bawi haram sa mata-mata lay gak talab-alab bueno pang na inin niya ko dembua miaan lella miki betteng pegsakay pe guwa si dembua ulama miaan pen ulama ino pen nega pen ne anan no dehelu amban iya ne pegua pen te miaan boe no lay do pen nege betteng iya ne miaan dende jini na hannun dugge double do senun peinne tapasampay peinne si aku we makru peinne iene miaan bang anante bang guaante iene mian boheten si gua amban ien mian naisiku penne pedialim pen ulama in penne subhanallah eme sumampay si kauhin ka makru iene pinegua si gua lay ubos ga sumampay si ka umaharamin iyene pengen jinanulay na ipang ni inin iyene me sa inin nginum tuba meg bismillah pege basa sunnat atau akan numbali me wawi ubus meg bismillah pege basa sunnat meg bismillahin bang numbali me sumampay siyehin sa osa ke sunnat meg bismillahin bang me kaharam iyene parkalali ga inistindo we ni atau akan ga ninisita iyene me an we ni
Inin me umat Islam, hangkan bisan kita raw tumaha-taha nan si inin, yan si tinged bismillah inin, pagge ni sisita inin manamalan suway kinatauhan no etebi. Lamod amban me suway kayo bismillah apabila kayo mangan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sidembuwa na kanak, ya gulam, sammillah, wa qul mimma yalik, wa qul biyaminik, wa qul mimma yalik. O pein ne toto, pege ni anak kanak, bang mangan, tekita Rasul sallallahu alaihi wasallam, gemig bismillah. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kayo mangan, meg bismillah kayo, duk mangan kayo duk kanawan no, duk iye hadja iddoon amban iye tampal sikauhin. Nan si inin dalil, we bennal peg bismillahin apabila kita mangan, ni sisita me pong tinai kalasan, ine sawabnen, ketauhan bi, banggay kita bi meg bismillah, bang kita bi numpal, tantunen teed, siga ni taalab-alab we tebi, sumagua magsaw kita bi yuduk syaitan, may pong tinai kalasahan. Hangkan ni manusiain, apabila mangan iene, bukan ni annen magbismillah, kani annen magbismillah, misyara syaitanin magkilapan, sime kaanakan din, painne, naga painne niya kinakante bisyangim ito, gay kiti bisumaw, painne binismillahan we amyaan si waktu ni mangan. Na sumaguwa may pong tinai kalasahan, apabila kiti bigay magbismillah, bang kiti bimangan, baya kauduk gai, bisan no gay tekiteno, niya iyo sewe no magsew behugan, iyan hevilis, may pong tinai kalasahan. Lamod amban me iyan sube kiti bi magbismillah, may pong tinai ko, mahamulliya, iyan bang kew parambuwa si andano. Subhanallah, payaman bibang sa ingge, kahalgaan iyan bismillah inin, bang perembuwa lillahin si andane. Hatwinin keikahan, amban manusia gaanya makaalab-alab ni. Bang upama, mengetahuan iyan dangin, nagimik ini bilang PSM si iye. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala Bismillah, Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqdar bainahuma waladun lam yadurruhu asy-syaitan abadan." Bang peinin dembuwa amban kaam, perembuwa si andani sangim, atau kan ban kenian nen ellew. Dehelu amban perembuwa nelemik bismillah, masa dua inin. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan, ma razaqtana, ya Allah, patalahun amban kami syaitanin, duk patalahun syaitanin amban iene pengerejiki no kami inen bang upama manjari oras pagdambua demyaan tantunin gay iye te binsana nakanaklay bang manjari nakanak iene oras pagdambua dali gay te binsana o syaitanin iene nakanaklay tegelan ni meelumin la ilaha illallah duman kesusya kite miyaan si mi anak tebi kalu-kalu ne hadja pinain niya nabit ne atawakan tewa bales atawakan miaan niya mea makadandu bisa behenen ubus pek sinabit we de anak ten i akante kyo sa me magbutitingan atawakan i sa me megtui ilemmun megtui saki sumaguwa bangke niya annen nakanak inin oras ne iene mian pegdembuwa metettoanin, si waktu iye mian pinapanjari Allah Ta'ala, basare dua inin, megbismillah, tantunin gay iye tewa iye neme pakaatan miaan, tegelan neme ilumin turata ulak dunya. Iye nakanak miaan.
Inin hawahal ga bismillahin may umat Islam. Nahangkan ne, sambat Arabin, hinay-hinay hadya. Garo niya sewe no magkukew, garo niya sewe no mag-agew. Sulayanon ko mebbeg iyenemyaan, iyenemyaan dua ini. Na sumakuha, miyaan adakala, egeukeg peinte, atawakan excited, na dapat ke peinte, tepi kero mengen dua inin. Niya pe waktu asal lanyap kemon dua-dua ini pe, ganiya peinte miyaan, pegek kabisara, megtuy pe kuyap pa. Me pong dinai kalasahan. Sulayan tebi miyaan masa, iene dua inin apabila keu parambua iene miyaan si miyaan andan. Na inin may umat Islam hawahal ga bismillahin may pong tinai kalasahan. Kita sasat we syaitan nakanakin apabila kabasan bismillah iene miyaan oras inin miyaan amban me kahadyan bismillah amban iin tinagnaan we nebite bi Sulaiman risalanin atawakan sulatnin si waktu pinebo we ne si Malikatu Bilqis pusi Bilqis yene duk bismillahirrahmanirrahim pein yene Nabi Sulaiman bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin tagnaan ko si alin Allah subhanahu wa ta'ala yene sangat maase si ipunne sali du muslim duk dumain delem sulatin puas amban bismillah lay da kam megtigas-tigas si aku da kam padangka ampan aku da kam song padangkew amban aku sumagua happe kampitu surrender happe kampitu megmelilla iyan miyaan tudyo aku may pong tinaiklasahan. Duman ko iyan biwang bang kung inom siya pegge kamerahin baliskat. Tanda nen baliskat ko pen biwang kuwang kung inom. Na payaman bi chocolate megcheli urwisab basahan nen chocolatein. So ang kani pamayaman bin biwang bang kung inom pegge upamahan nen arak luko upamahan inin. Pangandalan din teperupang kue bi gay. Manjari may umat Islam continue te iyan mi an kisah inin. Pegsakay sa ili tabas sa iyan ayatin atawakan sulatin we iyan miyaan Malikatu Bilqis Queen Bilqis miyaan miniswara we ne kauman nen atawakan tinipun we ne kemon kauman nen bang ine sambag de iyan si sulat miyaan pege pen ne ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ketawahan mi pen ne gay ku basta-basta nga labo decision sa hingga gikam daho miyaan peinte katabangan biku iyan nga labo miyaan hukuman inin. Namisara may kauman na miyaan sidehelluan yen kuinin qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Pain me kauman nen si waktu miniswara we Queen Bilqis qalu nahnu ulu quwwatin dakyo pain ne susye siyene pe mikitelew menulat iyan nahnu ulu quwwatin kami inin pain ne basagan bang pagbisarahanin magsasa papatik yadja basagan kite wa ulu ba'sin syadid duknia pain ne sanjata te asal sanjata tuwas manamalan sanjata pagen manamalan mananin bang kabayaan aameme buo sulat lumagsasa sadya kami ga niya miyaan problema ni.
Sa tuggo bisararin, wal amru ilayki, fangzuri madha ta'murin. Sa bisa ni sabsayli, bisara kamihin, we basagan kami, we sanjatahan kami, we nungka kami magsasa, we nungka kami magbono, wal amru ilayki, fangzuri madha ta'murin. Balik-balik dupain, iyenemyaan parkalain, balik-balik do iyenemyaan pikilanin, sikao, na ine-ine iyene decision nulu, eroy balik-balik tinuhot kamihin. Na, kung ipinaintelay, Queen Bilqis inin asal bright manamalan. Painne, qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun. Bennal penne nekurain, ketoan de, asal dilem kok ni we nekura iene ted miaan memebo o sulap miaan. Naga tugutan ne iene me kabayaan me raiyat ne miaan duk kabayaan me aane miaan pente magsasa sa ine bisaranin. Innal muluka idha dakhalu qaryatan dakhalu afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadhalika yaf'alun. Bennal penne nekurain bang pein paasek si dembua kauman ganta ngatak afsaduha asal bincana rimanamal kauman mian. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah dukininang were nekura dilem kauman tinekkare mian puas amban pakaraag iye neme kauman tinekkare ben hininang were bos kauman tinekkare men tahinang bataan. Tahinang bataan ne. Wa kadzalika yaf'alun duk sa ipin hinang penne nekurain. Gayto penne basta-basta tebo o magsasa. Namanjari me umat Islam dembuha inin amban kapandayan iyan Queen inin. Duman kebulag, duk dumain alamat kadamagan, pagkadamag, bangkew gay numpan atawakan bangkew gay miaan nungka si dembuha atawakan si dembua sumusa kao. Bang pagtamam no dinun bang keo pasik piyo keo makaato. Bang pagtamam no dinun piyo keo makaato. Nako neme si jaman kwetuin inen. Duman inin katalew. Duman inin kebulag atawakan kadamag. Bang keniya kitibining ko an pigi tebidelem ruma. Ga niya makaraara pagua, ga niya makaraara si keekahan. Hawa pegge tinalew si me virus, pente mepetek ka kwetuin ito. Lagi, ge basta-basta kuntara inin, ge tekite me pang tinai kalasahan. Niya tekite kupos dembua si itku. And magpiha coronavirus ko mian para ta siya rumah ni na sa ato ko mian 2 oras ning genengeli ta siya rumah ni ga kite ni coronahin. Mananin parkala tugi te kite hangkan ni mas sobra manama kuntarate bitu kuwe itu amban ni kuntara mete kitehin. Nabang pagtamam no bang keupiu hap keekahan. Bang keupiu miaan hap iene miaan me pagtipon-tipunan. Lagi miaan mura keu kelegyan si parkala miaan. Us basa penu wa bahani keu ga niya makaato miaan ateinun. Wa sinduwehin damagan duman kadamag iene mapaatrasin duman kadamag mapaatrasin bang pagtamam no dinun pinjala keo du pedjat keo wang keo nungka iyan si miaan
kuntarano miyaan. Atawa kan siyawe no miyaan. Painde, mapaatrasin duman kahaba alamat kapande ke bulag. Sumagwa niya waktu paatras kew supaya ko ngeddo basag. Ko pin anak panain duman mananin bang onot no sa ili pinesuhot we alamat tarag. Sumagwa megsesong ini paatras no manamalan anak panali megsesong ngeddo kabasag bang ni mulesut amban ini sa inili. Na siya irubang petek kahalanten bito may pong tinay kalasan. Na Queen Bilqis, iyan na dembuwa Queen inin, sa iyan te pikilnin. Duman pen sungkaan te iyan na memewo sulat inin, nekura hadya ito, bang ito petek ka dilem kaumante, jadjag kita bi, duk hininang we nekura dilem kaumanin, bataan duk sa pen iyan na miyaan. Adat sin me nakurain. So, alamat ka bright ni. Alamat ka bright iyan ni Queen Bilqis inin. Manjari may pong tinai kalasahan, sumagua pa ini, mananin, inin alamat ka bright ni Ruisa iyan ni may pesuno ayat inin, pa ini, wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin panadhiratum bima yarji'ul mursalun. Sa pa ini sa inin hinangkun. Gi kita pein nungka. Pebawahan ko iye pein pelutus, gift, hadiah, may bulawan, may alata, ubus pendogahan ko pein iye miyaan anulay. Pendogahan ko pein miyaan bang ine reaksyon nin, bang eddo neke atawakan bang pawalik neke iye si megbabuo iyan hadiah nilay. Inin alamat kabrayat nerwisab. We payaman be. Kahagad iya memebo iya sulat. Memebohan iya sulatin. We nekura. Maghali adakala bang sungkaan ni kau iye. Miyaan petak atawakan pedjat. Gay siya makaato. Lemikian, garwi sa pul pagkahagad nin, adakala memebuo iyan sulatin, kalu-kalu hadya mekitelew, miyaan siye, kalu-kalu hadya niya kabayaan de amban me parkala pegdunya. Napain hangkan ne pinebohan we ni hadiah. Bang upama pain ineddo we nekurainin giften hadiyatin, maananin nekura memebo o iene mi ansulattu alamat getan tu basag iene peg nekuranin getan tu basag kawasenin pegge magkalagihan si alata sumagwa bangge eddo ni maananin asal kawasenin asal kawase hadje manamalan iyan kapanday ni wey teddo ten point nanci ini pegge manjari aahin nungga amban katalahan kome ni alai upama siya may mag-icom piko matulay bangkeo pein tesipa ako go ahead banggehep keo iyan miyaan daw keo kayap go ahead over naini siya manambag amban din kepakin dabi keo pein basta-basta miyaan nungga isab sa iyan, gana pagsasaante, we sa inin, kepeg bisyarahan, atau akan kepeg miyaan, kepeg suwi-suwihan pero isab. Nasampay tinaliw siya o sa iyan tinunggaanin. Ine keo hati, menungga song menipain, gay ke ito akuku, agay wisan mekelengan mengkin sa nipa. Pinaglalas, bang lumengan pagtaabot nungga dilem aykom peno me kompleto ro tehinang miyaan kebba-kebbahan ne siya sa tinunggaan ne so may umat Islam amban katalahan
Niya waktu ni, manjari kau megpeselingo basagan kau bisan keniaan nun, gak niya basag-basag no bisan ahat-ahat. Inin, Queen Bilqis, hangkan pepuhan ni sulat, adakala malap hadja iene memebo iye sulatin, bang keniaan din edokre iene hadiyamyaan maananin gay dayahan aalay, mas dayahan kita amban iye magkalagihan sisiin. Nainin me pong tinai kalasahan. Eddo tebi pangadjiin nan siinin. Dahil basta-basta kahagad amban me iene nang niya me bohan kao amban me katalahan marupang kao. Niya bang petek ka miyaan me bohan kao me sulat. Me bohan kao me sulat. Ngandaag keu si it bulaga delem de milyon upama aku inin penne dembu amban me employee amban it bulaga pesenun ene mian alen nun pesenun number nun do pesenun number ATM nun upama nabuna ne keu pi meg pesen buna ne keu pi me alen no me date of birth no ine keu hati sinabab amban peg pesen no mian janan panagnaan ke pemerupang kauhin. So, may umat Islam, pegi manjari aahin magpasaringo amban katalahan, manjari tenang may doktor amban katalahan, ine kyo gahati niya geis ni wisan ko ahat. Inin point, ine, tedok tebi amban, mian kisah ini, kung tinay kalasa. Hangkan. Piangan aame teperupang dalam Facebook. Teperupang dalam Facebook. Kinasahan upama dalam Facebook sa ili. Ilubiruk-lubi buhok. Magpatta iye ni aamiaan akante keruk may patta may Malaysian upama, may Malaysian actress atau akan artista Malaysia. Aw na ine keo akante keo inlaban diri ni akahante keu mian dembua iene sewe ni magchat mian again pinunong ni mga sebin ine keu hati lelaru sewe ni magchatin sa patta amban me Malaysia hadja ine dawen netan na dalam Facebookin inin alamat ga tapalalim we tapi akal den bi so inin tamanan hadje pangadjian nan si ayat inin. Pengedji tabi amban Queen Bilqis bright manamalan hangkan ni inin sa inin iene mian hinang nen me pong tinay kalasahan. Nalamod amban me nan si inin upama kome upama akuli bang pinayaman me dilem Facebook asal kome lanu ine bang pinayaman me dilem Facebook gani semua ni bang pinayaman dalam Facebook lanjung ungen pagi bang magpatta pesirid nabulik kinepite bo hapled lahati siano hapden dehati siano lano siano ine keu pegsaabot sa ili si persona pagtaabot tati si persona gene pegbisarate kami akuli pinayaman lemmek bang si si amban katalahan sa ili manjari ko magpasyading magduwe lapis sa ili lemmek ko ine keo hati pagtaabot si personal kwe tangangang ataw ko kangkang kirot so may pong tinai kalasan point kisaten nan sinin manjari aahin magpasyading amban katalahan we miyaan ine keo si kesebendalan we dumain hati Queen Bilqis ga tebo ine we dembua pakarajaan ini pinayaman wene bang asal benal ke kawasan Nabi Sulaimanin we asal kawasihan amban ien pinebohan wene sulat atau akan hadiah pinebohan wene hadiah bang ined doere hadiah le miaan maananin aaligi wasagan eddo tabi pangadjiin nan siinin me pong tinai kalasahan Masya Allah asal dendehin bang lumandu tau bang lumandu bright kone mian Queen Bilqis inin eka makasabit basukun we hadje ko
Dug na bagay magtamba-tamba may pong tinaiklasan. Naubos. Miyaan. Pagsakay na tek kahadiya miyaan. Iyan pelutos miyaan. Iyan gift pinebo o Queen Bilqis miyaan. Punebi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Napagpayam ni Sayli. Miyaan tek ka ni hadiyahin. Tek ka ni iyan miyaan pelutusin. Hato si iyakan gift palutus. Allahu a'lam bangka may Tuhan iyakanin petrolution bisa ako. Natekta ni palutusin sa ili. Napagsakay takita wa Nabi Sulaiman, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Napagsakay sa ili, tekka po Nabi Sulaiman bright duisab. Bisan sa inge, bright iyan miyaan dendeinin na Nabi Sulaiman tahati ni bang ini maksud dendehin. Tahati ni bang ini maksud dendehin. Miyaan niya ko dana kisah palaus na kita dana kita ngisa sedih. Sumakuha tahati we Nabi Sulaiman bang ina sa babanen bang we iye pinebuah na hadiah we Queen Bilqis na ina bisaranin. Qala atumiddunani bimal basa penne pesibi kubruk alata bi me kulang-kulang iyan. Nansinin pegua ane iye ne maksud si Bilqisin. Ketauhan ne iye ne we asal bennal hati inangan-angan ni ansinili. We duman ne kura balapan asal ne kura kawasihan manamalan iya ne memebo iya sulatin. Memebohan iya sulatin. Fen Nabi Sulaiman, "Fama atani Allahu khairum mimma atakum." Atakum pengurung Allah Subhanahu wa taala hin penne mas labi pehap amban iya ne pengurung. Pengurung bi aku inin. Pengurung Allah taala sa aku in penne mas labi hap amban iya ne me pasadiyabi atau akan amban iya ne me palutus binin gedokku masa kegan kam iya penne miaan si hadiyabi yan atau akan si palutus biyan na ketawan tibi bang sengge pegmilik Nabi Sulaimanin me umat Islam si bisara Nabi Sulaiman fama atani Allahu khairum mimma atakum. Iye pe inne miyaan pengurung Allah Ta'alahin mas labi hap amban me iye pelutus biinin atau akan amban me hadiah biinin bennal me pong tinai kelasahan Nabi Sulaiman pengurung Allah Ta'ala siyehin mas hajje manamal amban iye ni inangan-angan tinmi. Pen Allah Ta'ala dalam surah Saba. Wali Sulaiman ar-rihu quduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Wa asalna lahu 'aynal qitri wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Kitabi bang niya hilax tabi hadje ni manamal si kitabi bang niya sasakatan tabi me motor ine ne kay ganne kitebi niya ni pegluncho sewe tebi peglunculan tebi panabuan tebi pap sabalan tebi bang niya me mian kabeu tebi upama na kay ganne kitebi niya ni sasakatan tebi pagpahagaran pagguyuran me bohe amban me katalahan. Nabi Sulaiman me pong tinai kalasahan pengurung iyahin duman Hilux duman motor duman
beliw siya sa katanin. Dilem pagbaya-baya Nabi Sulaiman baliyuhin. Sumian kabayaan ne ine lahat tekkane orderan ne hadja beliuhin. Binoo iyewe beliumiyaan palayang-layang. Yene silahat ganta tinudyo ne miyaan. La ilaha illallah. Nero tekite tebi miyaan binoo isa buhay inalak palayang San Goku komek-komek bang aaga niya bang siya jaman ko ito ininin do. Waru komek keniaanin garupan too. Sa Nabi Sulaiman hawa iyene pengurong Allah Ta'ala siyehin hawa pagnakuranin sampai beliw kapag bayaan we ni ubos lakkesan beliwin inen rawahuha syahrun lengan ne amban salung-salung ngebutlet tu ko ne lengan dem bulan hawalak kesnen wa guduha syahrun warawahuha syahrun yene penne guduha lengan ne amban subu-subu ngebut miaan letu elew lengan delem dem bulan ubos amban letu elew isab ngebut kohap lengan delem dem lengan ubas atawakan tulak delem dem bulan tapasnen maananin zaman tagna ilenganin atawakan iyene miaan bangke baya pelengan amban me Saudi hap me Palestin 2 bulan mengkin keutek kalai. Zaman Nabi Sulaiman me pong tinai kalasahan. De ellew iye binoe beliuhin. Amban Palestin. Iyene dukko me talahan miaan Sauditu. Hawalak kesasakatan ni miaan. Dalam pagbaya-bayaan eh. Wa asalna lahu aynal qitri. Bune pe isab binustakan ni Allah Ta'ala bual istinglisin. Ene bual istinglis ni ape kebiaksahan tenbi bual bohe. Zaman Nabi Sulaiman me pesep putin istinglis. Ubus tahan de hadjanauk ine kabayaan de hini nang amban istinglis. Tehinang we de me pong tinai kalasahan. La ilaha illallah. Ni ape kepahadja amban kawasa inin. Wa minal jinni bune pede lem pagbaya-baya ne jinin. Sali idu jin muslim, sali idu jin syaitan, gay me kesungka si iye. Dia lem pagbaya-baya ne nakuraan, pag nakuraan ne. May ya'mal bayna yadayhi. Tehinang ne bataan, meghinang iye ne sidehluan ne atawakan delem diawaan ne biizni rabbi. Izin amban Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yazid minhum an amrina nudhikhu min adabis sa'ir. Bang niya pasape amban me jinlay. Gaybaya dinakwe Nabi Sulaiman kinarena we Allah subhanahu wa ta'ala hin kinabuso. Asal puel sa usiye. Subay nuhot daraakan Nabi Sulaiman. La ilaha illallah. Niya peke pahadja amban pag nakura sa inin. Na ina may hinang jin inin. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil. Bang niya baya pinetenggewe Nabi Sulaiman amban masjid duk amban me building. Ketuhan mi bang ine kalpinteronen. Kalpinteronen me pong tinay kalasahan jin. Pege niya tege eswe jinin ge tege eswe manusia. Nadadali rubus. Kalpinteronen. Watamathila. Bang niya daak ni mian metuli pege ga pe haram halal pe yene me ukil-ukil. Meg-ukil hinang me manuk-manuk, hinang me lion, hinang me binatang, ebe santu. Jin mengehinangin si jaman ne ubos asal koted bantuk ukil me lion bantuk yene me mian manuk-manuk inukilan me jin mian. Pege dia lem pagbaya-bayaan. Tamathil. Ubos hinang ne ari-ari ketelibut si astana ni Saili.
wajipanin kal jawab. Bu inoldolan pewet Nabi Sulaiman maghinang pananggana pinabahi-bahi manamalan. Sine maghinang palanggana hindi rin pagbaya-baya na may jin. Allahu Akbar. Kal jawab iene makikita ke kam lebbak. Ene bang tek kawohe usniya lebbak. Lebbak sa ili pagtipunan bohe ene si lebbak le. Sa i bahian palanggana hininang me jinin sinaban si jaman iyan Nabi Sulaiman may pong tinaik kalasahan. Wa kudurir rasiyat. Buba bang baya pa Nabi Sulaiman. Maghinang kaldero pinabahi-bahi. Maghinang kaldero pinabahi-bahi sa ili. Lemikian geru iya isab suse. Jin mengehinang kaldero rin may pong tinaik kalasahan. Satan mengehinang kalderonin si jaman ne pegedilim pagbaya-baya ne iya ne miyaan anuhin. Ubus kaldero inin pagen manamalan. Kaldero pagen manamalan. Ge basta-basta pesa pagen pe inin amban iya ne miyaan dinagangan me. Op melin na kam kaldero, gainin pesa, gainin eggas, gainin kepi, tesyabi kaniya, magdagang, maglito, matulay, dalam lamitan. Bang tinuhut-tuhut bisaranin, gana aib kaldero, atau akan kasirola pinabalihanin. Esa mekulangin kaldero amban di atak langit, esa bi gak tataat tu ini. Na kaldero Nabi Sulaimanin, me pong tinai kalasahan. Mas labi pe pagenin, amban ini, kaldero sinubahat me iyan me magdagang metulay peggejin naghinangin dok amban me an istinglis iyan penghinang din pinahadya-hadya la ilaha illallah. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiy syakur. Magsyukur kampen Allahin o kam me ahli Dawud iyan Nabi Sulaiman dok me ahli pamilyanin ne. Iyan sinimat Allah Ta'ala pengurung kamin inen. Wa qalilum ibadiy syakur. Dukpain na kulang aman ipon ko iyan miyaan. Magsarang syukurin tudyo ako. Ine pa hinang jinin si jaman ne. Hinang jinin me pong tinai kalasahan si jaman ne. Sinduehin bahan din magtutuhon iyan me mutsa. Duman ke niya me kumala, niya me mutsa. Duman pan kumala me pinag-aka-aka me pelebay-lebay miyaan. Sumagwa kumala iyan ni delem tahik, mutsa, perlas, per, atawakan diamond. Inin tarabahu miyaan jinin si jaman iene Nabi Sulaiman daak ni megpihak mon me batu halga dia tak bulak dunya inin lamud delem tahik me god hunter siye jaman iene Nabi Sulaiman ubus tinipun we iene me jin miyaan kemon tatuhun den amban tahikin me mutsa me per atau akan me perlas atau akan me diamond amban me budawan ubus pinesidehlo an Nabi Sulaiman hininang we Nabi Sulaiman ukil-ukil betad ne iene si me luma ne sai atau akan si astana ne iene tetuhun me miyaan jin miyaan me pong tinai kalasahan. Subhanallah. Niya pike pahadje amban iyan miyaan anu Nabi Sulaiman inin amban me pen Allah Ta'ala hinsi ayat iyan dalil tepas satimen pen wasyayatina kullu banna'in wa gawwas sinduehin pen amban me syaitanin pen tehinang me carpintero engineer building ne wa gawwas ubus syaitan sinduehin isab megtutuhun me mutsa bulawan derem tahik megkakali iene me mian bulawan me diamond diata bulak ubus tinipun
uwe de si derluan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Naman jari hangkan me kebisara Nabi Sulaiman me pong tinai kalasahan. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Bang me iya ne pene hadiah biruyan. Hadiah biruyan. Mas dawi pepein ne pengurung Allahu Ta'ala akuhin amban pinengurung biyan. Ine pinengurung Allahu Ta'ala siyain. Iya ne me tesubahat temian me pong tinai kalasahan. Napain ne? Irji' ilaihim. Bohon binepenne, pain me megbobo hadiah mian, yene pinebo Queen Bilqis mian. Pain Nabi Sulaiman sisiye, irji' ilaihim. Bohon binepenne hadiah biyan, bohon binepenne palutus biyan. Ge kami magkalagihan, pepiun balik. Fala na'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Pegsakay sa ili dinak mole ne megbo pelutus mian, dinak mole ne megbo hadiah mian, pinetuhutan ne Nabi Sulaiman sundalu ganta ineddo iene ne kura delem kauman mian, pinepitud jo iye rukpa asek tuju Islam, pain Nabi Sulaiman pebo hante bise penne sundalu la qibala lahum biha. Yene sundalu gay tege esde ngagpangan wala nukhrijannahum minha. Duk pegwa te bo te bise penne pegwa te bise amban kauman sabale binopito ha Palestine adillatan ambat si dekdes wahum saghirun gani abasag-basag de bisan ahat-ahat. Si dembua tafsiran me pong tinai kalasahan pinebo Nabi Sulaiman sundaluhin kok nentek kane si Yemen tugunen lepe si Palestine. Hawab basagan iene Nabi Sulaimanin pinebohan we ni sundalu say hawab banis nin sundalu gete gees ngagpangan me pong tinai kalasahan. La ilaha illallah. Kawase gehep basta-basta hangkan ga niya bakas palaway delem dunya inin pagkawasenen dukpeg ne kuranin iene ko peg ne kura Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Puas iin. Ini mapatagin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tilew inin. Sinalasayten bi. Iene sumukuhapin isab. Bangsa samya andu. Dukbang abut umuldu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Niya perwisab sumune nabang mainsang yamin manjari ni rahu taman ini may pong tinai kalasahan. Ambanien bang niya tewis syaraku laat makuku kamaapan si kaam kemon bang niya ga tumuon pagmaanakon pagtapsirkun miyaan si mi ayat le bang niya upama mas tao amban ako duk tehati amban ako akahanon bi ko gero me keine miyaan chekun bi iene me tapsiran ko inin sumagua insyaallah taala siguro ko si miyaan iene pig explain ko le sabab basa ko relo amban bayoan iene miyan me tafsir amban bayoan website dele internet amban bayoan kitab dele maktabatus syamilah na sumagua pig perfect aahin masini asala ne Pesebanon bikubang ukupa matigi sala. Salam dua si kaam kemon. Mausbaku kalasahan di alam Jeddah. Lamud pong tinai de udah kanakan. Pap-hap na kita bihadja meluuluh. Salam dua si kaam kemon. Mian bangkang kita bipan isab di alam palihala Allah subhanahu wa ta'ala. May pong tinai kami di alam Madinah. May estudyante lu de orang anakan. Pap-hap na kamadja. Di alam Makkah, di alam Taif, di alam Jeddah, di alam Jazan, di alam Hail, di alam Ahsa. Tu si Riyadh, may kipong tinayahan kami amban Darul Zikir, Hayu Shifa, miyaan salam dua si kam kemon, paphap ne kam hadja, bang kita bipan isab di alam pelihla Allah subhanahu wa ta'ala, tujuh kam kemon, palihala Allah subhanahu wa ta'ala kita bikemon.
May pong tinay kami si Kuwait, pong tinay kami si Dubai, si Qatar, pong tinay kami si UK, mian United Kingdom, si Europe, pong tinay kami si mian Amerika, paphap na kamahadjalubang kampan isab pinalapas yu Allah Ta'ala amban maibtila, labon na sampay kami, iyene me saki pinaatag kwetuin inen, bang pan isab kitabi, mian gay ke umatagan may parkalain inen. Lemikian may pong tinay kami si Malaysia, may magjaga ko ito nilay, lisagtel usangim, salam doa ruisab si kam kemon bang pan isab magbumpa at iyan may pesep tibi miyan. Lemikian may pong tinay kami dalam Philippines, siyang may kikita live in inen, salam doa si kam kemon murah-murahan bang kitibi pain pinagkisua wa Allah subhanahu wa ta'ala pabalik. Maid na ko si kaam, nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. May pong tinay kami ruisab di alam Sudan, may estudyante ruu, may guru ko mahamulya. Salam doa si kam kemon, daka mag-ang nek aku atau akan metulus aku bang niya sala nagirwi janan may ke hilang mian ina ku bangku petulus bi. Salam doa si kam kemon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.